Ka United Hynniewtrep Movement UHM menegasngi kata khat khandai tarik Jymmang hajar pulai kala leit ban jurip ya ke Skul ba ICFAI nongbah Shillong hadien bakala yo katto katne ki jingujor pyrshah ya katei jaka pule khamtam ke liang ke jingduna ki kamra pule ki miej ki shuki ke jingjaboh ki jaka leit bar bat ka rukom bate hapdeng ki nongikai bat ki khana pule kum ban shipan kan mau ya ke ICFAI University Meghalaya la seng hakani ke jela lingba ke section sau r jong ke Institute of Chartered Financial Analysts of India University Meghalaya Act hajar san Act number khat r jong ka hajar san kabala menjur da ka Legislative Assembly jong ka jela Meghalaya. Habayakran U Education Secretary kaseng UHM usam larang ba Victor Mauri ulayathu bakidon ki jingujor na ki katto katne ki liang hakabaya day bat bun ki jingko trekam katei ke Skul ba bat day halor kini bakala penlong ya kaseng UHM ban leit jurip ya katei ke jaka pule khnang ba onlap ya ke jingshisha. U Education Secretary kaseng ulayathu ru baka Vice Chancellor jong ka ICFAI University Meghalaya ke Dr Alicia Gatphoh kala ong baya ka report ban pensishay ke Shillong Jymmang ba jingdon jingem ka university on sa IT ha kaseng UHM hapo ka sitayo ye one million na kalya ka UHM niyo the information regarding many complaints niyo then just ding la one ye currently BC jabani ka ICFAI I mean the niyo tungyap ke jingkisha indai ka kamda clear then lapan ha written the obviously by in the election selalu tinggal deny whatever in patogun pakai the 150-60% ting lapan ha written yang go di complaints seperti tinggal di complaints regarding the one thing maka dari bukan no di complaints yang batai itu alai ini seperti isi dalam electric device kita di hygienic sanitation kita di chairs and tables kita di funds for the activities teaching staff keren from ratio 130 your information ratio 1:30 way akan saya bisa ini university dari 1:50 dia kata kamra su dengan keren orang 1:50 itu nilai keren sepanjang ke area lu jadi yang bilang dalam proses bidang nyawa kita jaka berfungsi itu proper university itu kita itu universiti saya ada jingko dengan sepenuhnya yang kuat dan sama dengan andang ayo ada jingko ini cuman di pantua ini bahwa sitayo tim ai ini jingko dia kayak kadai secara yang kata di komplain sebagainya ini kalau day bukan ini concern no kita kadai kita student kami ada university dong no kalau kita lagi kita nak ini student dengan kerja lo dan ini baru dengan seperti ya ini semua